اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Ya Allah, selawatlah kepada penghulu kami Muhammad. Lekakanlah orang zalim sesama mereka, keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat. Selawat juga untuk keluarganya dan sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, ku tak sembah apa yang engkau sembah, kau tak sembah apa yang aku sembah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah lidinina wa lidunyana, hasbunallah liman bagha alaina.